Nongereye mbaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu mbabwire ko kuri wa kabiri mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru humvikanye inkuru y'umupolisi wirashe amakuru akavuga ko ashobora kuba yariyahuye. Umwe mu babonye biriya biba yavuze ko umupolisi wo kuri station ya polisi ya Ntarabana mu karere ka Rulindo yirashe agahita apfa. Amakuru avuga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwahageze ruhita rutangira gukora iperereza. Yari umusore ukiri muto w'imyaka 24 y'amavuko. Ikinyamakuru Umuseke dukesha amakuru kivuga ko cyamenye ko yize ku ishuri rya ETK mu karere ka Burera. Hari uwo yasize abwiye ko amufasha telefone ye ikagera ku muntu w'inshuti ye. Uyu ari no mu bo yasezeye agaragaza ko bari inshuti cyane. Ati icyo kintu kirihutirwa uzayihe. Ni ukuvuga uwo muntu ati ntabwo rero nkubwiye ngo uzayihe umuvandimwe wanjye. Andi magambo nyakwigendera abwiye inshuti ze asa n'usezera abwira abantu bamugiriye akamaro bose ko yabakundaga nabo bamenyaniye mu masomo ya gipolisi akabasezera. Hari naho rero agaragaza kwiheba agira ati muri ubu buzima nta byishimo byinshi nasanzemo ariko bikeya nagize ati wabigizemo uruhare abwira inshuti ye. Mu bo yasezeye harimo umubyeyi we ati ndagukunda mama ati wambereye intwari cyane sinabona byinshi nakubwira ariko umbabarire. Yasabye inshuti ze kugira intego ku isi ati icyo nagira ngo mbabwire guys ati ba hano ku isi ufite intego kuko kutagira intego biganisha ku rupfu kandi mwirinde guhemuka ati by'umwihariko amafaranga ntagatume uhemuka. Umuvugizi wa polisi CP John Bosco Kabera yemeje amakuru yabwiye iki gitangazamakuru ati yego ati hari umupolisi wirashe ati impamvu yabimuteye ntiramenyekana turimo gukora iperereza. Nta wabashije kumenya icyatumye nyakwigendera yirasa kuko mu byo yanditse nta mpamvu igeze agaragaza nkuko aya makuru dukesha iki kinyamakuru Umuseke akadomo rwa akomeza kugenda abigarukaho. Mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa mbabwire ko urukiko rwanze ubusabe bwa Prince Harry bwo kwishyurira abapolisi bamurinda. Akaba rero urukiko rwaje gutsemba rurabihakana. Urukiko rwo mu Bwongereza rwateye utwatsi ubusabe bw'igikomangoma Harry Prince wasabaga ko mu gihe yagiye mu Bwongereza yajya ahabwa abarinzi bihariye n'abapolisi akabishyura. Hari n'umuryango we guhera muri 2020 bimukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye rero uburinzi yahabwaga nk'umwe mu bagize umuryango w'ibwami bugabanyuka kuko atagifatwa nk'umuntu uhaba buri munsi. Prince Harry ntabwo yishimiye uko kugabanyirizwa uburinzi ahabwa iyo yagiye mu Bwongereza, aho yavuze ko bishobora gushyira mu kaga umutekano we dore ko aherutse no kurokoka impanuka ubwo we n'umugore we Meghan Markle bahungaga abafotozi b'abanyamakuru. Hari hashize kandi igihe abanyamategeko ba Harry basaba ko mu gihe ari mu Bwongereza yajya ahabwa abapolisi bihariye bamurinda biyongera kubo ahabwa n'amategeko abo barenzeho akabishyurira. Abanyamategeko ba leta bo bavuga ko atari byo ko umuntu ubonetse wese kubera ko ari umukire akoresha amafaranga mu kugira abapolisi bihariye umurinda kandi bishyurwa nibiva mu misoro y'abaturage. Bavuga ko kuba yahasabwa abapolisi bihariye bacunga umutekano bikorwa mu bintu rusange nk'ibitaramo, imikino n'ibindi ariko ko bitakorwa ku muntu umwe. Komite ishinzwe umutekano n'abakomoka ibwami nayo yanze ubusabe bwa Prince Harry ivuga ko umutekano ahabwa mu gihe yasuye Ubwongereza uhagije ku buryo adakeneye ahandi cyangwa se abandi by'umwihariko abo yishyuye nk'uko urukiko narwo rwaje kubyanzura. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage baravuga ko bibasiwe n'imitwe yitwaje intwaro igizwe na Nyatura, APCLCS, Mayimayi n'indi ifite ibirindiro mu ntara ya Kivu ya ruguru ubu ikaba yibumbiye mu cyo leta yise Wazalendo. Baravuga ko ibakorera ibikorwa by'ubwicanyi no gusahura imitungo yabo muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Jimmy Shukrani bakomera abahinkuri rambuye. Abaturage batuye mu duce tugenzurwa n'iyi mitwe bavuga ko bakomeje gukorerwa urugomo rukurikiranwa n'ubwicanyi muri lokalite na groupe mazigize izi teritware zombi zifite umubare munini w'abarwanyi b'iyo mitwe yitwaje intwaro. Iyo ni imitwe ubishyigikiwe na leta ya Kongo. Aho iyi mitwe iyobora abaturage ntibahwema gupfa buri munsi, abenshi bazira ko baba bakorana n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Urugero ni nko muri teritwari ya Rucuru aho buri wese ukekwaho kuba akorana na M23 agirirwa nabi bikamuviramo no gupfa. Ibi byemezwa na bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze barimo Bwana Kasengele Birusha, umuyobozi wa lokalite ya Kako iri muri groupe ya Rubare muri iyo teritware. Avuga ko ubwoba bwamutashye. Ari nicaye ariko
bamaze gufata hano irubare nagako abahungu batanga hano irubare ku muhanda bashaka kumbobotera bazanye ibisho n'imipanga n'imihoro sinzi impamvu muze. Teritwari ya Masisi nayo iri mu zifite umubare munini w'abarwanyi leta yita Wazalendo. Aha naho abaturage bararira yo kwarika. Uko niko bimeze muri groupe ya Bashali Kaembe, aho amatungo arimo ihene, inka ndetse n'indi mitungo yirwa n'aba barwanyi kandi abaturage bagahohoterwa, kuko byemezwa n'uyu muturage wavuganye n'ijwi rya Amerika utashatse ku izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano. Usanga ahenshi aho abareserviste bagiye baba n'abaturage ko abaturage batotejwe cyane muri lokalite ya Lwama, aho abitwaje ibirwanisho abaturage bamerewe nabi, ibyabo birasahurwa, bariroha mu mirima, ugize ngo agire ibyo avuga bwana munyamakuru ugasanga ni ibibazo cyane. Aba baturage bavuga ko ibi bikorwa leta irebera nta gisubizo kirambye itanga mu kurinda umutekano wabo. Safari Makuza, umuyobozi wa community y'abatutsi muri teritwari ya Masisi, afite ubwoba ko bashobora kwaduka intambara hagati y'amoko bitewe nuko hari abahohoterwa kubera ubwoko bwabo bagashinjwa gukorana na M23. Birababaje cyane kubona abantu babura uburenganzira nk'abandi banyagihugu. Birababaje cyane kubona abantu bazira uko basa. Reba uyu munsi wa none bari kuza kubamenesha kubavana mu byabo na Mayimayi, Nyatura na FARDC na FDLR, kuko batuvangura mu bandi, kuko aba discrimination. Turasaba imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu ibadutabaye, kuko turugarijwe, ntidufite uko tubaho, bavuye mu byacu turabitaho. None naho duhungiye naho bari kwadusanga. Inka zacu ziri gutemwa ku manywa ruhanga izuba riva, ziri kuraswa ku manywa ruhanga izuba riva, izindi bakazinyaga. Niki turi kuzira? Ku rundi ruhande imitwe ya Wazalendo irahakana ibivugwa n'abaturage. General Matata Bwira n'umwe mu bayoboye umutwe wa Nyatura mu teritwari ya Masisi, umutwe ugize ahanini nabo mu bwoko bw'abahutu, abatembo n'abahunde. Yasubije radio ijwi rya Amerika agira ati: "Bose tubanye neza n'abaturage kandi twagurutse tujye kurinda abaturage. Mu byo barabeshaga ujukagera naho mbagajewe. Usibye ko akabazo kabaye umunsi wa gatandatu ariko haragendwa. Amatungo bari gahaye, umuturage yishyira kizana. Nta kibazo gihari ko twagurutse tugiye kurengera abaturage. Abaturage ndakabazo dufitanye nabo, nta nubwo biraye mu bantu rivanga no kuvangura ubwoko. Ni ukubesha buri bwoko bwose burahari, hari abatutsi, hari abahunde, hari abanyanga, hari abaki, ubwoko bwose nta kibazo bufite. Mu gihe abaturage bakomeza gushinja leta ya Kinshasa gutera inkunga iyi mitwe ya Wazalendo muri ibyo bikorwa by'urugomo bakorerwa, Oscar Mapenzi Stéphane ushinzwe ibikorwa byo guhashya umwanzi muri Ministeri y'Ingabo muri Kongo wese ko abibona. Reconnaissant les efforts des Wazalendo sur les lignes de front. Leta ya Kongo yemera neza cyane ko iyi mitwe ariyo yayifashije mu guhashya M23 mu duce tumwe na tumwe twa teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Rucuru. Ubwo rero ubu ngubu bavuga ko iyo mitwe yabiri gukora ibikorwa bibi ku baturage, ntabwo tutwemeranya nabo, ahubwo n'abantu bashaka ko umwanzi yinjira. Icyo twabasaba ubu ngubu ni uko abayoboye iyo mitwe bagomba gukora ibishoboka byose bagashyiramo discipline mu basirikare bayoboye, bityo bikadufasha guhashya umwanzi twivuye inyuma. En fait de ne pas tomber dans les jeux des ennemis. Leta ya Kinshasa yatanze uburenganzira busesuye ku mitwe yose ikorera mu teritwari za Rucuru na Masisi kwita ku mutekano kimwe n'ingabo za FARDC. Perezida Felix Tshisekedi yatangaje ko iyo mitwe yose yitwaje intwaro igomba gufatwa ku rwego rumwe n'ingabo z'igihugu FARDC. Ubu mu mujyi muto wa Sake uri muri teritwari ya Masisi biragoye gutandukanya umusivili n'umusirikare, kuko aho unyuze usanga umuntu wese afite imbunda kandi yambaye imyenda ya gisivile. Mu bibasirwa cyane harimo abayobozi b'inzego z'ibanze bayobora uduce mu 23 yari iyoboye mbere y'uko ituvamo ikadushyira mu maboko y'ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC. Jimmy Shukurani Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma. Tuve muri Kongo twerekeza mu Burundi. Umuryango Rigiteka uharanira uburenganzira bwa muntu mu Burundi uravuga ko kuva mu mwaka wa 2020 abantu barenga 1700 bishwe muri icyo gihugu. Mu cyegeranyo uwo muryango wasohoye uvuga ko abarenga 330 bahohotewe baburirwa irengero. Uratunga agatoki inzego za leta kubigiramo uruhare, ariko leta irabihakana. Eroje Birikaneza nibyo tubwira.
Ico cegeranyo c'ishyirahamwe ry'igiteka rikorera hanze y'Uburundi gitanga ivyo bitigiri bishingiye ku vyicaro bibiri. Ica mbere n'amezi 62 nyakwigendera Pierre Nkurunziza yatwaye mu kiringo ciwe ca nyuma cateye imari yagasezera isata kirangije. Ica kabiri n'amezi 38 President Evariste Ndayishimiye amaze gutwara kuva aroye mu mabanga gihutihuti mu 2020 mu kwa gatandatu bitewe n'urupfu rwo yasubiriye. Ijwi rya Amerika rimaze kubona iyo raporo rya Kuyanshek niko yagize umukuru wa rigiteka. Yatubuye ko urugero rw'ibitigiri by'abantu bicwa banyuruzwa bafungirwa ubusa n'aborezwe gufa ruteye impungenge rwose. Biribonekeza ko ibiharuro biriko biduga ku rugero ruteye ubwoba muri amezi 62 nyakwigendera Pierre Nkurunziza yamaze ku butegetsi. Rigiteka yashoboye novuga kwegeranya ibiharo by'abantu bishwe 2292 kuri iki kiringo ca Evariste Ndayishimiye naho muri amezi make asa n'icya kabiri cyayo umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza yaramaze ku butegetsi tumaze kwegeranya 1748 bapfuye. Hakaba ndetse mbere n'ikintu giteye ubwoba n'amakenga abantu bagenda bicwa bagatogwa ibiziga hirya no hino muri kiringo ca General Major Evariste Ndayishimiye ni benshi cyane n'755 ariko kiringo cya nyakwigendera Pierre Nkurunziza